chim thipui YouTube channel min thir sak thin tu tele subscriber zong te in chawa in chibai kabuk chewa he channel min lo thir sak thina wang hian lom thu ka thil vek cheu ani voin hi February ni som ni le pasari tho tan ni ani ya tun hai Mizoram Assembly budget session nei meka karkalta ninga ni tlai lam panga DC and MA changtu Minister Puar Lalzir Lianana Autonomous District Council te ham that na tu direct funding chungchanga atu soi chuan bo ruak ala luak le maya hemi chungchanga hian Autonomous District Council pathum porang sangtele political party te lung oil of in vini thlang hian boruak riatur alom renga political party ten in beina atana remsang takin an manga chuti rualin NGO porang sangten ram in musik nale nam nu fual zok te in rabena niyanga in Minister thusai andu lo ziate an la au chu pui rang bokani veni akhan longtai district chunga Paul Lian ber pathum Central Uele Lai Students Association le Lai Women Association te ba ka hian BJP Lai Autonomous District chuan press release aran thawsiamin he Minister Pu Zirana atu soi chungchang an ron tar langa hemi chungchanga hian komen karon pewak lovanga amai ro chu heng PR te hi karon chiar chuak vek dona ngai thatu ten uluk takin lo ngai thanga in ngai dan komen lama ron ziak thei ula alobom leang ole chim thipui YouTube channel la subscribe lo te khan khong ai takin min subscribe sakzel ula like comment le share akhan thanem ngai taka me ngai te min lo me sak keu turin karon ngen chewani ama saberin Central Young Lai Association press release hi chiar ma saberila long tai February ni somni le pasari sang ni somni le pathum number aron tar langa PR number 4 ani February ni somni le pathum sang ni somni le pathuma Mizoram Legislative Assembly budget session Autonomous District Council ADC chungchanga thusaya Mizoram Sarkara District Council and Minority Affairs Department changtu Puar Lalzir Lianan lem kan vader mai ani kha solama khan congress akhan vote zonnan kan va mang mai ani kha ani ho hian an lo oi ve ema kha chau kha ani ati hian Autonomous District Council area huam chunga chengteril ru ati 9 District Council and Minority Affairs changtu Minister Berin hetianga ADC area cheng mi puite musit le thamlo taka min chong khum tamai hi Central Young Lai Association chuan poi ati takzet ani hemi chungchang hi Central Uele chuan ngun taka ngai to in nambil in mu sit na tongkam ADC area a cheng mi puite in thamlo na lian tak nia kan ngaya chu wangin heng an hoya tarlan te hi ti hloting nge turin Puar Lalzir Liana DCNMA Minister le Mizoram Chief Minister hi kan be sei ani ti in pakhatna hian Puar Lalzir Liana DCNMA changtu Minister hian ADC area cheng mi puiteril ru tinazonga thu asoi wangin he thu asoi na mun Assembly House ange hian ADC area cheng mi puiten hena ngai dam dil turin kan phut ani panhina Mizoram ro rena sang ber nei na mun Assembly House mewa hetianga ADC area a mi puite mu sitna lan tir du tu DCNMA Minister kan nei hi van tuai thak kan tia hetianga min musit tu Puar Lalzir Lianan District Council and Minority Affairs Department ayon kol chun zom hi achunga cheng mi puite ta na him tok lova kan nga yani
chuwangin DCNMA Department and Culture hian ama ni lo midang ruat turin Mizoram Chief Minister kan ngen bokani heng kan ngen na le be sei na hi a hlo tin theina tur le Autonomous District Council area cheng mi pui ten mason na kan le theina tur hian Central Oil le chuan ma ala chun zom zel do na kan du na le ngen na te hi a hlo tin lo chuan a top thlengin tun ayana hian Central Oil le chuan ma ala chun zom zel bokang hemi chungchanga Central Oil le malak na hi politics thil ni lo nam issue lian tak ani awang le ADC area cheng zong te mason na tur chungchang ani awangin tuna yana zo kam malak angai ani point Central Oil le chuan ADC area cheng zong te thopuina angem bokani ti in Central Yanglai Association Central Oil le hian press release khau takin an ki chuak ani ole hetiang hian Longtai District Zirlai Pol Intel khom na lian ber Lai Students Association chuan PR an siam vele a ilo ngai thak chung som te ang ama sa in Mizoram mi puite Lai Students Association General Headquarters Longtai mingin chibai kan bu ka cheu tarik ni som hile pathum February sang ni som hile pathuma Mizoram Legislative Assembly Budget Session sang ni som ni pathum chu sang ni som hile pali nei meka puar lalzirliana Minister District Council and Minority Affairs Department changtuin 125 Indian Constitutional Amendment 6 Schedule chungchanga Parliamentary Standing Committee in Mizoram Sarkar aron angin Mizoram Sarkarin comments apek chungchanga engkim revekle Congress hun lai khan Soloma Khan vote zonnan lem kan vader ve mai ani kha an lo oi ve em le ngala a ho tak ania tia sein ADC area mi puite musit le thamlo takathu a soi tamai hi keini Lai Students Association chuan apoi kan ti takzet ani tin Guwahati muna meeting a po telve anga ai soi le a Guwahati muna meeting a po LADCI o asom telve kan ni angin keini LSA te po kan telve ya kan minister hi a telve om kan helowani puar lalzirliana Minister District Council and Minority Affairs Department changtu hian a department and call hi a hechiang lo hle ani tin Assembly House zaum takadot asoi tamai hi apoi kan ti in condemn takzet ani keini ADC area mi puite za lo takle musit tak Assembly House mewa athu sei chungchanga ngai dam dir na emo thu pa choi na emo Assembly House nge ya nei siam turin kan phut tlat ani heng kan du na te hi min ti hlotin sak thailo ni chuan puar lalzirliana hian sarkar thila emo election campaign emo eng thila po Longtai District leilung lo rap to lo turin kan ngen ngal bokani ti in Lai Students Association General Headquarters Longtai te hian thu chu an siam vele ani tuna chuan Lai Women Association LWA tena press release an siam hi lo ngai thak chun zom ila press release number 5/2023 Lai Women Association General Headquarters Longtai chuan Mizoram mi puite chibai kan bu ka cheu puar lalzirliana Cabinet Minister District Council and Minority Affairs Department changtu in tunchum Mizoram Legislative Assembly ni somhile pathum February sang ni somhile pathuma 6 Schedule Amendment chungchang asoi chu ana atongkam lem kan bader mai maya vote zonnan anni hola hian anoi ve ema a ho takania tia achak chuak hi keini Lai Women Association General Headquarters Longtai chuan ADC area mi puitele Lai nam mu sitna uchuak takni in kan khria Lai Women Association member te chau po ni lovin Lai nam pum pui ate ber atanga alian ber khangin kan riru ana takzet ani ti hi nam ai o in kan seidu ani chuwangin he minister hi ro rel na phong vuana ADC an kol tu tan phei chuan mo phurna chelzel tlaka kan ngai lova heti taka ADC area mi puite Lai namte min musit tu le musit na tongkam hi na kan ti in
kan dem tak zeta tun huwa hetiang in musit na tong kam hi om to lo se kan ti in LWA hian PR anti chuak ve bok ani setu ta ka channel hi like sa min subscribe sa notification bell ni lo na sa rin karon ngen se ani ole ato bera Bharatiya Janata Party Lai Autonomous District Headquarters Longklai tena voinia press release an siam hi ilo ngai thak sun zom teang PR number 3 of 2023 Mizoram Legislative Assembly Budget Session nei mek ni som ni le pathum than ni sang ni som ni le pathuma Cabinet Minister Puar Lalzirliana District Council and Minority Affairs Department and Call 2 chuan Autonomous District Council Lai Mara Chakma ten Central atanga direct funding kan bei sei mek chungchanga Ministry masa Congress Sarkar po khan lemang kan vadar mai ani kha vozon nan kan vamang mai maya anni ho hian an lo oi ve ema a ho tak takani tia asoi hi ADC area mi puite deu so nale musit na ania kandiru atina hle ani he thu min deu so na tongkam achak chua laya MNF MLA rolten kutbeng mewa an lo phurpui mu khan ADC mi puite ru anawong ani chuwangin Cabinet Minister Puar Lalzirliana hian ADC mi puite ru atina takzet ani ti hriain ngaidam deal ngai ro se tin MNF MLA tena ADC chungchang deuso taka asoi laya do kan benga lo lom tu te hian thupha choi ngai bok ro se ADC area a om mi puite hian din hun thazo ka om ve kan do wangin hun rei tak to atang khan direct funding kan lo be sei to thina hemi chungchanga ZPM leader pulal do oma MLA in house chunga ZPM stan asoi kha BJP Lai Autonomous District Headquarters Longklai chuan lom thu asoya pusingun lian chunga MLA le Dr. BD Chakma MLA ten ADC area tan thei to pa thudik an puang chhuak khalom kan ti hle bok ani chuti lain kumsom chuang DC and MA Department and Call to anga in soi Puar Lalzirliana hian India Constitution 6 schedule noya ADC som ommek ta chiang lovin speaker Pularin liana sailo puina in Maharashtra a ADC omve anga asoi mai ta kha minister ni phave chin tan chuan thilza thak tak ani tin Mizorama a enkol ADC pathum LADC MADC le CADC te kumsom chuang lai enkol to a in soi si in voi khat em po ADC te alatlo chuak lo hi DC and MA Department hi enkol zui zel tlaka kan ngai lo ani hem ba ka hian tun MNF sarkar hnuaya hian ADC te development sumcheng khat ma pek del ani lo te hi DC and MA changtu minister hian a department chan a enkol hnei lo zia le du sak lo zia alan na ani chuwangin Puar Lalzirliana hian a hmu sit em ADC mi puite ru natna hi hria in a enkol mek DC and MA department hi arang lama chol san turin kan phutlat ani Minister Puar Lalzirliana deu sole musit tak ADC mi puite ati lai hian ADC area atanga MLA ten nasatakin an beilet veya heti lai hian LADC area atanga MLA 2H Biak Zawa deputy speaker Longtai East BL2 ero MLA a thangting tu ADC mi puite tana beilet ve ngam lova angoi rang hi mak kan tia ramle nam tana ding ve ngam lova BJP Lai Autonomous District Headquarters Longklai chuan kan ngai ani tin LADC a MNF sarkar po in voini thlanga engma thule hla ani ngam lo hi andem om hle bok ani Minister Puar Lalzirliana Department on kolme ka hian minority tana duan central scheme PMJVK auma education health skill development le thil danga te ti mason na turatan za a somriat 80% hi man turani line sports infrastructure ti mason atana man ani deuh vek tamai hi hriat thiam a har hle ani tin du sak uchuak taka sports minister for perform NECS tele minister pu zira department and call DCNMA ten deeds of agreements an ziak te hi keni ADC te chuan lungchia thlak kan tia
he thila hian puan hnuai thil a awm em ti hi BJP Lai Autonomous District Headquarters Longtai chuan kan zawna ani ngal ani Mizoram mipui ten min hriat sak tura kan du chu ADC ten kan thil dil mek thuneina lian kan dil mek hi Mizoram tender na tur thil ani lova ADC ten kan chan vo dik tak kan mu ve theina tur ani chu wangin Mizoram mipui ten min support vek turin BJP Lai Autonomous District Headquarters Longtai chuan kan ngen cheu ani tin BJP Lai Autonomous District Headquarters Longtai chuan press release an siam ve bok ani ole khang kan han chiar chu ta kha vo in ni som ni le pasari February sang ni som ni pathum a Paul pali tena PR an siam te ani ya hemi chung changa hian ngai dan sang a om theya ngai dan kan nei te comment section lama ngai bo pui mai lo waron thai lang ve turin karang ngen bok chewani e